কাৰ্ডম নীলিমঞ্জিৰং পিপি পিনিবিৰতা আৰ্জু পনিঠা দলদলি ধনচিৰি আহাৱাৰ আলং জাং ধুদো পুপেনা জক কি ফুৰ পঞ্জি আফান কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল পেণ্টামি লামদন চেতক পনলো লাছো আজক হুদাকেদো আৰা ৰাতুম লংলে আলাম কি চিক্লজনী আপ্ৰাংতা চেহৰিছা এচনচি দলো পেনাং আন আৰ্নি পেণ্টামি লাপুচন আলাম কি দোব মাজক মিফাই ক্ৰেট্ৰক আৰ্নি লাহিন হিন আতুম ফান্তা হাংচি দলদল বাই ৰাবলিনলো বাংছো কাচিং বাই আলংকে পাতিনি উন এডেটলো ৰাইকম সাইকি পেন কানিং যে পনা টেংকে বাংছো লং লেয়া হয় ক্লাৰ্ডাক কাচিনি জিয়াফান ৰিভেনিউ চাই হেমালং পেন মেপ হাংচি কমাচা হেমফুৱা হকপেট ক্লাৰ্ডাক পপুতা ফেৰাং কেংনো থানপ ব্লক নম্বৰ 6ত মানুহৰ অভিযোগ আছে যে তাতে বেলেগ এজন গাঁৱৰ মানুহ সদস্য গৈ কেনে তাতে খেতি বা যোনটো ইহঁতৰ জুম কাল্টিভেশ্যন হয় এইখিনি কৰি আছে তে এই কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত এইটোৱে লৈছোঁ যে আমি প্ৰশাসনৰ পৰা এয়াৰ অফিচত গৈ কেনে এয়াৰ অফিচৰ হেল্প লৈ কেনে আমি গোটেই মেপখিনি মানে আইডেণ্টিফাই কৰাম আৰু যোনটো ব্লক নম্বৰ 6ৰ গাঁওবুঢ়া কোন হয় তেওঁক এইটো দায়িত্ব দিয়া হ'ব যে এই বস্তুটো জানো সমাধান কৰক কিয় এতিয়ালৈকে চবেই ক্লেইম কৰি আছে যে ব্লক নম্বৰ 6ৰ গাঁওবুঢ়া মই হয় বা আৰু এজনে ক্লেইম কৰি আছে তেওঁ নহয় কালি গোটেইখিনি আমি এয়াৰ অফিচত গৈ কেনে যোনটো ৰেজিষ্টাৰ্ড গাঁওবুঢ়া সেই তেওঁক দায়িত্বটো দিয়া হ'ব যে নিজৰ এৰিয়াত জানো নিজে শান্তিটো বজাই ৰাখে আৰু সেইখিনি মানে আজি আলোচনাত মানে হেৰি হ'ব লাপেন হালাপু আপাৰ দলদলি চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া পেণ্টামে ডাক দলদলি আহাৱাৰ চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া দ আনাতুমতা ৰিভেনিউ আলং দামচি ক্লাৰ্ডাক আলাম চিনি দাম পপুতা যাইপন athema ni iria lo bang nang ludun choklo la rakes le ketum long le nang pan pi tho de lo hola kene terang arong mensing rong piarong pen adibasi long le ta sabo puri ponchasi adibasi la bhai tum anda tini nang don la athela tumta choklem choda ma thai ke nang kok ji me la ma ke nang li area lo hala bang ni iria bang ke ni la rong ni terang arong la pen ke mensing rong piarong से ने पाडोलुली एफबी ले ला पेंके ला बांसोलम ला सोलोंग लियालम की पेन तिनी पेन टेक्नोलॉजी बा पारचे ताहलो बो इनके दा का दुमरे लो अरों जितु एरिया के पूरी तो माबा pinang anak kisung dukok lo longli pelang alam pena ne gasila so alam ke pang sami punya batai meita phalo tu kedam tang high school of hilong dane mai phalo seta melong alang li tum nang chitong de seta mi ni tu abang pucing wali namat ke ceparayalam mane la pulu la son le pulu tante anso fe ko alam the tan ta hai mene la si nona phira bangke ne bang mathalo la pukalang samjin ben si la so area long le phelang la bang son pu ke jong tap ke chi dam tawar bang chok che la sing samjin ben chingwai nang pula he ne ke than ke sitang samjin ben chingwai nang puta wang we de kuma tumba pu mohon lek thia sor la pen pu phong timu tung bang de alang tum nang pha bang ni tum da ek tarik kan ni ne dam pu phong timu rong tok kan ni dam tarik siang ni timu la pu phong timu rong an ni dam seta amunit ni ke dam hut ke amunit ave pin o cheprat la ange ni tum ta chingwai lin the the del amasian ke non pini tok ta la puarong lek thia rong sor la pen la bopong timu so la pen la non long le lam ki ke pho tum an pu pini segari timung kwa rong so la pen ga da ka dungara ya rong an dak te rona rong ka du pu sipu ni ke las pane chini jun de dal he seta non ge hala te rona so ta on li to long le ta nang pan i de ho rong ka prek tum tan li to long le ta nang pan de la song si te than phrai si ako pini le thop sita me dak samjin pen pu la rong ni rong thamarat chitong ra chingwa thuna uta puik lo seta pinda lam chun che dalo la senon ke sorgari gangbura det si yaro phisalong baharia map doji hala dak area angkang la so dak angkang baharia map thepu doi komara asorgari gangbura area se ke puri ma hala swarong rong ko an ma hala tunga bangsi along le mithang cholong pu long bangke binia bangke ni meba bang se paklang long de le he alam bang mane pu mane chedan se amasi la son la amep la pupua hoya du ki che daya map anda se paklang long le de lo
Sitame labo phong timu map cepak lang lo pendak free langsung asam sarwi tumpen map ki pitekang dak free langsung arong gitu emang jorsing pangco arong tum tam thang map block map do kalau soal block map cepak lang nun sitame la ke chok chik pula so alam do kok lo la si nona bangke asam sarwi office along sitame la pen nitum la difu sarkol jitu yaro official long pensami hadak ta map doji khala so map ateng pensi komar along lisi ki purima khala bang so long le bang ahok khala dak siklang po lam No nang libang. Hauraghat Development Block pen patir piponsi Special Social Audit Rongamai kepadupon Bothungaji Medical Guest House along Niphai Crate Rock Arni Hauraghat Development Block atumpen Special Social Audit Rongamai Ingnipon Labang Somai along Nomatia Constituency VDC Chairman Ahin Pensi Maichari Ponlu Bang Somai along State Pen Mr. Krishna Sharma Lapen Mr. Deep Mohantatum Chetongdun Lapen Hauraghat Development Block Pen JEE Gram Sevok atum pen chenglo penang an nomati constituency arlo BJP kethe kiding atum chetong donsi mai ingsamjen pen pachun ponlu Havar ke hat pen Sivoram Kro Karbi Anglong News tum nomati VDC pen suri kadang pajero nili tum pini dak parokha medical IP long especially jitu state pen audit nomati constituency long MG re Emrega bangso putha kalam sinili tum pini kasing wai sing sai pon lasi state pen audit nangketo ya teng alang litum along sport by sport alang li fil damlo survey kuri damlo la so teng pen sipinin litum dak nomati la Hauraghat block under ke puri PS committee president pen chenglok secretary la pen BLCC member satum pen la pen block ke klembang phu ji pen chenglok gram sevika alang litum pen la kona si ke claim ke chok se alama puthak sitamen litum ke hala audit ke bang state pen ke bang abang lang cari pen litum phan lam thena pachini lo sitame alang li litum pini state pen ke bang audit alang li sorma sangoni je bang ke je litum phan isihin bang alang li na chorokang do je nomati alang bang MJ mereka bang ke claim bang ke 100% le opesita 90% bang ka ke yang thek ponlong pusalang li pachini lo la si alang li la IBS mane la minang jungjung phan ki pipon ke claim ke dam long sitame alang li choro pon lo la pen rat ke claim long sitame alang li pukang lo je la MJ mereka rat la land development hai sitame belek homosi ta ke claim mesen wifi sitame nomati sita ke mesen ang thek pusalang li ningje kang lasi eprang ke bang anso senilitum nomati long sitame litum jate Karbeng long sitame nongnam ke messenger fanilitum sitame ke claim ke dam pa messenger fan kai kita kasih thik pon posinalitum anu pasin dulu karong Karbi Anglong Sorkari Gaubura Association Central Committee Diphuasai Hemalong All Karbi Anglong Sorkari Gaubura Association amai phu anpar tatok bang sikari tisoi hen pen kapak langbon lumbajong jutang alo thui alo man ke do Karbi Cultural Society amai phu Chandra Singh Kro ari deng pensi ingpu ponlu bangso kang pupon amayalong bo phonga sar long sing besi chari pon la pen ke maike phalam the waisong ser hong thom kongchun bang Jameson rong hangsi lamjai ponlu Bangso Maya Long KCS founder Lun Singh Timu KLMI Phu Hukur Singh Rongpi Alohia Manpen Lapen ke Keongdung Sorkari Gaubura kaprek Alohia tuk Lothui Kang Pualong Chetong Dun Rinti Diphurong Sopialong Labor Union along Central Committee ke Klema Bang Phu Kongchun Bang Rising Milik Pen Kado Kawe Karbi Anglong Labor Union along Arpu ke doan Korte Injira Tumaphan non ke Bangji Thereni Phaing Kora Hini Arni Kado Kawe Korte Injira Tumaphan Choningri Padi Krimlo Nangche Tongdun Edjia Phan Athe Labang Soarni Arpu ke doan ta Kachelar Ponji Lapen non ke Bangji ko son pensi ke claim ke me Ponjima la Swaputhaga Phanta Jingke Chethan Chimun Ponang Polapen Israma puthak setami non ke chunpo doglo lasi kado kawe chongda ta suatuma phan poisa ke palong ejia phanta chingwai ponang po lapen ke kachingwai pado ponjia dim lake diphurong sopialong PHLB bina panialong si pado ponpo lapen ke kaprek bidisore sitami labang soarni si chipi seroi nang poputa alang lipen than pachini pon tarapung pen dorsing tokbi Karbi Anglong News ke bangji taring ko rahini non la soy seklolo la senon etum all Karbi Anglong etum la district committee
along member an litum cetong la pasang te mesani la se non litum la non ke wangi tarik ko ini abang ke litum aku litum asap kacelar konji la sondo la se kado kita hanengoi ipin pen akam methang ledu setame akam ciu pen apor GPS on mi pali buseni di nang litum pan nang cuning rilo la se non ke wangi tarik ko ini litum executive meeting duji ladak dipu PSCIB along la se nang litum kado kita nang cetong dompet asong ni limit pergi buseni di nang litum pan cuning di palo la se non